Igihugu cya Iran gifite ubuso bungana na kilometero kare ya miliyoni 1,648. Ni igihugu cya gatandatu kinini muri Aziya ndetse ni n'icya kabiri mu bunini mu karere ka Aziya y'Iburengerazuba. Iki gihugu cya Iran kikaba gihana imbibi n'ibihugu bikurikira: Armenia, Azerbaijan, Afghanistan, Pakistan, Iraq ndetse na Turkiya. Iran ikaba iri mu bihugu bikunze kwibasirwa n'umutingito uri ku rwego rwo hejuru, aho uyu mutingito waje uri ku bipimo byo hejuru ya 7.0. Reka tuvuge ku gihugu cya Iran yanganye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyatumye ubuzima busa n'ubuhagaze bitewe n'izamuka ry'ibiciro kubera intambara ikomeje gushyirwamo imbaraga n'iki gihugu cya Iran. Share, comment, like and subscribe on Emmalito TV. Iran iri mu bihugu bifite imisozi miremire cyane ku isi. Imiterere y'iki gihugu yiganjemo imisozi miremire itandukanye ibibaya binini cyane. Amajyaruguru ya Iran atwikiriwe n'amashyamba meza yo mu kibaya cya Caspian hafi y'inkombe z'amajyepfo y'inyanja ya Caspian. Uburasirazuba bwo bukaba bugizwe n'igice kinini cyane cy'ubutayu, harimo n'ubutayu bwitwa Kavil. Iki gice cy'ubutayu akaba ari cyo gice kinini kigize iki gihugu cya Iran. Ikirere cya Iran kiratangaje cyane. Mu majyaruguru y'iki gihugu ubushyuhe bushobora kugabanuka cyane mu gihe cy'imbeho, aho hakunze kugwa n'urubura kandi hakagira ibihe by'ubukonje bukabije. Ibi ndabizi byumvishe nk'inkuru y'intungurano kuko benshi bazi ko iki gihugu cya Iran kigizwe n'ubutayu gusa, ariko bijya bibaho iki gihugu nacyo kikagusha urubura, hakaba n'ubukonje buteye ubwoba. Hafi 60% by'ubuso bwa Iran bugizwe n'imisozi miremire itwikiriwe n'umucanga mwinshi cyane, icyo twakwita nk'ubutayu, naho mu gihe munsi y'10% ariyo mashyamba, ariko ari ibiti nanone bidafatika. Iki gihugu cya Iran gifite pariki zisaga 30 z'igihugu. Izo pariki zikaba zifitemo inyamaswa zirenga 34 zihariye. Ibi bikaba bikurura umubare mwinshi w'abakerarugendo bagana izi pariki kugira ngo barebe izo nyamaswa ziba mu gihugu cya Iran udashobora gusanga mu bindi bihugu ku isi. Twinjiye mu gisata cya politike cy'iki gihugu, umuyobozi w'ikirenga uzwi nka Rahbar niwe mukuru w'igihugu wa Repubulika ya Islamu ya Iran, akaba ashinzwe kugenzura politike y'igihugu cyose. Perezida wa Iran afite ububasha buke ugereranije n'uyu mugabo babita Rahbar. Kugira ngo mve ubudahangarwa bw'uyu mugabo, abaminisitiri b'ingenzi batoranywa hashingiye ku mabwiriza y'uyu mugabo. Uyu mugabo afite uruhare rukomeye cyane mu gushyira abayobozi mu nzego z'ingabo, ubutasi ndetse n'izindi ministeri zikomeye mu gihugu cya Iran. Saho birangirira, ahubwo afite ukuboko kunini mu gutanga abakandida batoranywamo perezida w'igihugu cya Iran. Uyu mugabo urwego ariho, ari ku rwego ashobora kubyuka mu gitondo agategeka ko amategeko agenderwaho n'igihugu cyabo cyose avugururwa. Nta kabuza abandi bayobozi bose ndetse na perezida arimo bagomba kubaha itegeko amaze gutanga muri uwo mwanya. Nyuma yo kumva ububasha bw'uyu mugabo mu gihugu cya Iran, ushaka kwibaza ati uyu mugabo atorwa nande, ashyirwa ku mwanya w'ubuyobozi nande? Inteko nshingamategeko ni ifite inshingano zo gutora uyu mugabo Rahbar ndetse no kumusezerera. Ibi bikorwa hashingiye ku bushobozi n'icyubahiro cye mu muryango w'abaturage. Muri Gashyantare mu mwaka washize 2025, ikinyamakuru The New York Times cyatangaje inkuru gishingiye ku mpuguke zituruka mu gihugu cya Iran. Aho izo mpuguke zituruka mu kigo cya Carnegie Endowment for International Peace zavugaga ko muri Iran hari uburyo bubiri bw'ingenzi mu miyoborere yabwo. Uburyo bwa mbere izi mpuguke zasobanuye ko ari ubuyobozi bushingiye ku ngabo ndetse n'inzego z'ubutasi, aho buba butanga raporo kuri Rahbar wenyine. Ubuyobozi bukaba bugenzura gahunda ya gisirikare, ikorwa ndetse n'ikoreshwa ry'ibisasu bya kirimbuzi bikorerwa mu gihugu cya Iran, ndetse ubu buyobozi akaba ari nabwo bushinzwe gukura mu nzira batavuga rumwe n'ubutegetsi buriho. Ubuyobozi bwa kabiri bakomeje kugenda basobanura ko ari ubuyobozi bw'abadiplomate b'abanyapolitiki. Abakaba aribo bemerewe kuba bahura n'itangazamakuru n'abayobozi b'ibindi bihugu, ariko abayobozi baba baratoranijwe nk'abadiplomate bakaba badafite ubumenyi buhagije ku bigendanye na gisirikare ndetse n'intwaro za kirimbuzi zikorerwa muri iki gihugu cya Iran. Mu mwaka wa 2024, Iran yari iri ku mwanya w'158 ku isi mu bihugu bigaragaramo akarengane ndetse n'ubusumbane hagati y'abagabo n'abagore. Ibi byose byagiye bigaragazwa n'imiryango mpuzamahanga ishinzwe ikiremwamuntu, aho yagaragazaga ko ubuyobozi bwa Iran aribwo bukomeza kugenda bushyira ukuboko kunini mu gukandamizwa kw'igitsina gore muri iki gihugu cya Iran ndetse no kubuza uburenganzira abantu, yaba ari ubwo kuvuga ndetse n'ibindi. Nabizi mu gihe twavugaga ubushobozi bw'umuyobozi w'ikirenga, wibajije icyo perezida wa Iran aba amaze. Perezida wa Repubulika wa Iran niwe uyobora guverinoma kandi ari ku rwego rwa kabiri rw'ubuyobozi. Perezida atorwa mu matora rusange agatorerwa manda y'imyaka 4, ariko mbere y'amatora abakandida bagomba kwemezwa n'inama y'abarinzi. Abagize inama y'abarinzi batorwa n'umuyobozi mukuru w'ikirenga ufite ububasha bwo kwirukana perezida mu gihe perezida atari gukora ibyo yatorewe. Muri iki gihugu cya Iran, perezida ashobora kongera gutorerwa manda imwe gusa ntayirenze. Si ibyo gusa,
Perezida ashinzwe gushyira mu bikorwa itegeko nshinga no gukoresha ububasha bw'ubuyobozi ahabwa mu ishyirwa ry'ibikorwa ry'amategeko n'amabwiriza ya politike rusange uko byemezwa n'umuyobozi w'ikirenga Library. Uretse ku bikorwa bifitanye isano n'umuyobozi w'ikirenga, perezida akora nk'umuyobozi w'ikirenga mu bya guverinoma, harimo gusinya amasezerano n'andi masezerano mpuzamahanga, gucunga igenamigambi ry'igihugu n'ingengo y'imari, gushyira mu bikorwa imirimo ya leta, ariko ibi byose bigakorwa byemejwe n'umuyobozi w'ikirenga. Iran yashyigikiye imitwe y'abarwanyi mu karere k'Abarabu harimo nka Hezbollah muri Libani, imitwe y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Iraq n'imitwe y'Abahutis muri Yemen. Ibi byose bikaba byaragiye bishyigikira amagambo yagendaga avugwa n'ibindi bihugu bitavuga rumwe na Iran avuga ko abayobozi ba Iran ari ibyihebe biyoboye igihugu n'abaturage. Uburusiya ni umufatanyabikorwa w'ingenzi wa Iran, cyane cyane mu by'ububiko bwa peterole ndetse n'ubucuruzi bw'amavuta. Ibi bihugu byombi bifitanye umubano mu bukungu ndetse no mu bya gisirikare. Nubwo bigira ibihano bikomeye bihabwa n'ibihugu by'iburengerazuba, gusa ntabwo bihungabanywa n'ibi bihano bitewe n'uko bifite ubukungu bwihagije bibasha no gusagurira amasoko mpuzamahanga. Ubushinwa na Iran mu mwaka wa 2021 basinyanye amasezerano y'imyaka 25 agamije gushyigikira ubufatanye bwimbitse mu by'ubukungu, politike n'ingamba z'igihe kirekire. Ntabwo byari bitangiye icyo gihe gusa, kuko umubano w'Ubushinwa na Iran wanatangiye kuva kera, aho ibi bihugu bifitanye amateka akomeye mu mikoranire idasanzwe cyane cyane mu by'ubukungu. Iran ni kimwe mu bihugu bike ku isi bifitanye umubano mwiza na Korea y'Amajyaruguru ndetse na Korea y'Epfo. Uyu mubano ugira uruhare mu guhuza inyungu z'akarere no gushyigikira politike ya mbere mu gihugu cya Iran. Igisirikare cya Iran gitegurwa mu nzego eshatu: ingabo za Repubulika ya Iran, umutwe w'ingabo zirinda impinduramatwara za Kiyisilamu ndetse n'ubuyobozi bwa polisi. Iki gihugu cya Iran kikaba gifite abasirikare barenga 610,000, ndetse iki gihugu kikaba kiri mu bihugu bike ku isi gifite abaturage benshi bafite imyitozo ya gisirikare. Gahunda yo gukora ibisasu bya kirimbuzi ya Iran yatangiye nyuma y'impinduramatwara ya Kiyisilamu mu mwaka w'1979. Yabaye ingingo y'ibiganiro mpuzamahanga cyane. Ibihugu byinshi byagaragaje impungenge ko Iran ishobora gukoresha izi ntwaro igahungabanya umutekano w'ibihugu bikomeye ku isi mu rwego rwo kubaka igitinyiro ndetse n'icyubahiro mu isi. Benshi bakomeza kwibaza impamvu gukora ibisasu bya kirimbuzi kuri iki gihugu cya Iran biyorohera, ariko impamvu bishobora nta yindi nuko ifite hafi 30% bya uranium iri ku isi. Ibi bikaba biyifasha mu kubaka igisirikare gikomeye kandi kigezweho. Ikintu gitangaje cyane, ibyo benshi bita uburenganzira bwabo, umva iki Iran kibitekerezaho. Amategeko y'iki gihugu cya Iran nashyigikira imibonano mpuzabitsina hagati y'abantu bahuje igitsina. Iyo babafashe cyangwa bakabakeka, babakatira igihano cy'urupfu. Muri iki gihugu, igihano cy'urupfu ni igihano cyemewe n'amategeko, kandi bivugwa ko muri Iran hamaze kugaragara abantu benshi bapfuye bazize iki gihano cy'urupfu. Iran ni igihugu cy'igihanganye mu by'ingufu ndetse no gucukura peteroli nyinshi hano ku isi. Iran ikora hagati ya 60 na 70% ry'ibikoresho byose bikenerwa mu gihugu. Urumva ko ari igihugu cyihagije nubwo kitihagije 100%. Kuba cyafatirwa ibihano n'ibindi bihugu bitayigiraho ingaruka cyane. Iki gihugu cya Iran uko kigenda gifatirwa ibihano n'ibihugu mpuzamahanga, niko kigenda kigaragaza iterambere ku bigendanye n'inganda, kandi izo nganda ubusanga kenshi zikora ibigendanye na peterole, imbaraga z'amashanyarazi ndetse n'ibindi byinshi. Ifumbire, telefone ndetse na mudasobwa zigendanwa, ibi ni bimwe mu bicuruzwa by'ingenzi binyuzwa mu muhoro wa Hormuz. Uyu muhoro wafunzwe neza kubera iyi ntambara hagati ya Amerika ndetse na Iran. Mu gihe intambara yegereje icyumweru cyayo cya gatanu, ihungabana ry'amasoko ya peteroli ku isi rituma ibihugu byinshi bifata ingamba zikomeye zo kuzigama ububiko bwabyo. Ibi bikaba bikomeje kuba nyuma y'uko Iran ikomeje guhagarika kohereza peteroli ku isoko mpuzamahanga. Nubwo amasezerano yo kurangiza amakimbirane ashobora kugerwaho vuba, gusa gusana no kugarura ibintu mu buryo busanzwe bizatwara amezi menshi. Ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli byageze ku rwego rwo hejuru cyane, kandi ihindagurika ry'ibiciro bya peteroli ntibigira ingaruka ku bashoferi gusa, bizakomeza bize bigire n'ingaruka kuri rubanda rugufi, aho urajya ujya kugura ikintu kuri boutique usange kikubye kabiri. Aya makimbirane ya Amerika na Iran byitezwe ko ingaruka zasiga azashira mu myaka 5 iri imbere. Ngayo nguko benshi mu banyarwanda bakomeje kwibaza izamuka ry'ibiciro impamvu ryaje ringana kuriya, ariko si mu Rwanda gusa. Murabyumva ko na hanze yarwo bamaze ibyumweru bishyira kuri 5 ibiciro byarikubye kabiri. Rero birumvikana yuko mu Rwanda atariho rwose byakabaye igitangaza ko ibicuruzwa byazamuka, cyane ko ibyo twikorera mu gihugu ari bikeya.
mwakoze kubana natwe, like, share ndetse na comment. Ndabashimiye.